دراستی ده دەستپێکێ عێریشên ser Şex Mexsûd û Eşrefiyê de ew pîlan dest pê kir yanî em netwanin ew pîlane ji yektir qut bikin. Ew pîlanê ku dest pê kiriye yanî pîlanekî li beramber gelê Kurd yani cînosaydekî gewre li beramber gelê Kurd hatibû kirin. Yani çûn li ser Elewiyekan, Durziyekan, Mesîhiyekan komkujî درست کردن حس کردن سر کرد جی همان جینوساید جبر یعنی جکاتی حکومتی و گوهز کاتی شرع هاتیه سر حکم یعنی جا او کاتا تا استا امد بینن یعنی هر کمکوجی بردوامن هر جینوساید سر گلام بردوامن بوجی یعنی او کمکوجی کود شیخ مقصود اشرفیه دست بکری او ایریشن کل سر شیخ مقصود اشرفیه دست بکری راستی يعني أوا دەستپێکی پیلانی کو گەورەی کول سەرانسەری باکوورژلاتی سووریێ ڕۆژئاوا هاتبوو kirin. يعني ئێمە دەبینن ئەو پیلانە تەنێ یەکتەرەف نەبوو يعني هم دەولەتێن زلهێز هم jî دەولەتێن هەرێمی ku yani Kurdistan têda dabeş kirin ew ne yani çawa ew jî hema hem dengin li hember em kumkujiye ji bo wê jî ême îro او بانگوازی کل با کورجلات سوریه هاتیه کرن او بانگوازی کو ام بیجن سفربریه کی گورل روج آوای کردستان با کورجلات سوریه هاتیه کرن راستی وک yani هلوسته کی اجتماعی گورم بو ما پیوست بو جبر اما ددیتن yani او قتل عامی کل سر با کورجلات سوریه دهاتن کرن به تایبت ده شخص شهید دنیز عفرین ده دست پیکر ده شخص شهید زیاد حلب ده دست بيكر وهروها يعني دواي أوا أواجي دوني ديتن يعني قتل عامكي نتني قتل عامكي رورشيك البرامبر جيهان البرامبر جير كربون سرجي كرني جنكي لهنگ جنكي چالاك جوان يبهجا هاتبو كرن جبو وجي يعني راسي إما أو رورشيك هو أو دولتاني بحكومات الشرع رائيرو قتل عامكي جورال سر ام ملتا ددن مشاندن راسي اما شرمزار دكن اما توانن او تشتابلن يعني بام ايريشان كل سر شيخ مقصود واشرفيه هاتن كرن راسي يكريزي قال كرد دها بيتر برستر بو يعني راستا تشتكي هي اما نخوش دبينن هر قال كرد قربانين جوره ددن جبو غافكي بدن افتن اما جبو اشتي جبو ديمقراسي جبو باراستني مافي خو قربانين جوره مدا ومجدس دا ایروجی به او قربانیین کو د شخص شهید زیاد حلب ده د شخص دنیز عفرین ده راستی یکیتیا گل کرد ها دا مزراند جبو وجی yani ema be ev bangawaziye ku îro bikin ema pêwîst e ewa bilin yani ema wek Kurd li ser xwîn helwestê xwe êmen kirin yek bu wê jî çil bakur be çil başûr be çil rojhilat jî yani heman palpiştî rojava min ji ber dizanin kilîlî çareserkirî pirsgirêkî Kurd rojava re derbas dibe ew kilîlî ku rastî ême dibînin gelê Kurd bibe xwedî maf yani yani janekî aştiyane û demokrasî jiyan bike wê li rojava de dest pê bike ji bo wê jî ew komkujiyên ku hatine kirin rastî helwestî gelê Kurd danîşandan yekîtiyê gelê Kurd danîşandan û ême rastî di şexsê ziyadan de di şexsê denîzan de di şexsê gerîla amaran de yani ew palpiştî xwe nîşan didin û bi ew şêweyê ême didin diyarkirin ku ême rastî wek gelê Kurd ew qetlê amê kulser me tê kirin qebkirinê kulser me tê kirin qebûl nakin. Ji bo wê jî donî jî wedît li ser ragihandinê giştî jî hatin belavkirin ew nefîrê am ku li Rojava dest pê kir lêre li başûr jî ême heman bangewazî kirin û îro yani donî nîv şev xelk daketin ser qadan di qadan da di şeqaman da ew çalakiyên girseyî meş û ewane mîtîng dan dest pê kirin û îro jî qefle bi qefle derbasî diçin sînûrê sêmalka derbasî Rojava bin. Yani beşekî li derê mîtîng bike beşekî derbasî Rojava be. Helbette ême diyar kiribûn saet hewt û nî bê beyanî ew qefle ên pas derbas bibin. Lê îro dîsan yani beşekî xelkê xweman beşekî rewşenbîr û çalak wanên herêmê Kurdistan Başûr jî yani biryardan ku ewane jî biçin piştgirî xelkê Rojava bikin saet yek li zanîngehê Silêmanî ew
يعني ريكاوت أو كروانان بريد كافن ودشن سينور